Границы закрыты, и подпольное производство наркотиков стало более активным внутри страны. Больше стало и объявлений о продаже запрещенных веществ. Законопослушные казахстанцы боятся сообщать о таких фактах. Участников популярной среди казахстанской молодежи кью-поп-группы Madmen задержали за изготовление и сбыт наркотиков. 5 нарколабораторий ликвидировали сотрудники МВД с начала года. Сол голды кастет, жесткий контент, сёскі банкет, пакет, қач, тамырда қаным қосып қара тер, жылтыраққа бәрібір, ара қарай бара бер, жүрің құрысын қара бет, бірің ай, сүмірейме үйге қайт сүмірай, ерік бендер, бәрін білем мен, ойында тек қайты теңге, açmағын вайна, жараламыз, açmағын вайна. Вақт барда степсті, 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 вақт барда степсті.